Kupli view berang apa yang sebaik kini ka video jangan kebal mentah kesini nama balai mentah nadu kini ka video mo dengan sasedang nak ya kini ke vlog video kiba yuk lesai kita nak perang jumpi kiba tib ba ngashoot kum ki jaj video mo te video kiba mi apa ka channel jangan kita kiba ngalai ki lifestyle vlog der kiba ngalai vlog ha ki no ki jaj bro kiba ngalai wat jeng tip la ngalai wat information iki la ne ban lai sang saki jaka ban lai saki ne kita te kam der kum kita ki jaj video mo te ka lifestyle vlog ka de kata ka ba ngashoot iki video ha kano ka kakam lane ka jingle lane ki jingle ki junga ki baman la kasngi te din ta ga daw panga le ekum ki ne ki jai video te kumta yala se ki dana preng jupi ki ba ki subscriber junga ki ba dang spoi thmai ki ba patti be kum ki jai video ki ba ngale te din ta ga daw panga kwa ban ye thu ye phi shwa ba pen tip shwa ba pen pe ki video junga te pide ben tip mo pidon ka hok pen tip te din ta ga daw te ha ki video mo menta ka sngi te ngamut ban le kini ki video kaba nadu ne obrai Oktober November December adu lai pui tere ku December ngan pemi ye ki video te let's hope ngan yo ka men sim ga jung slur ka men sim ga jong ga jing ne kanang batang la ban pendap ye kini ki video ha kini ki ar lai banai ki ba man tu ne mo sambai ude sambai terso te mentasngi ngamut ban pen kre kejaka thong hong tai teng la da prat ngamot pu mentas pang dalam kam he une pada sa thong do ne sambai terso bani obam yeng ma om der badi ki isnyang kira mentas santli la ya he lot pam ki plang im ko pam ki masih mo patanga koro ge lakat ka skora thi oi 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 tekannya kala armet kira kami kena kalau armat manta tes tanggup coba si benai lane arbenai itu kalau khai mat nama ngamut ben kau tengah ladap tang papan kau cuma malam te ngamut ben thung hang ne mo na te hado hang te kom tu hang ne te hakni ki jaka rongan sathung he ladap itarai mo lai one school kira kamu lah arstang dapur makan tuh nak ke bukan situng memang ki harapan prak kendau lang kini ki sangat perlok cunga sangat tapi ki harapan perang sok men kan udan bala he udan badang red tengah hang te harum tengah ladap rai ngampun po sang ne ma nama kalong ha daw sne lamot song thajang ladap he tharai une pat ude em tu so tra bangyo star fruit ha parang keten kasi main tu sok persong pelong mentau dang mi sentu tong ba udang show dap so hakinik benai bala dap he temata benai padula me sentu bom pe to youtube biscuit kene helmet jong ama ki wan kitu ki dikho boyong take rong po lar sngi ngat sngi menta thara menta sngi te kila alot he ki shong hande po mo thai pe menta por liora ki wada ki chaka balong rakhyang do pencing keten ho ada mak me merah khoi keten khoi tangan song thai shwa menta sipang haden kata akla banong ba ala pen shit sang to
kada lalut dan pencet syasau em tu mah di syashpang dan kata pada sum sat hadin kata umtip kamera mobile torchlight mo te ngamut sei skuti makruit gini kidikau sawe kidana nong tu pe si paru ngada shu ino ate kidana te pe teri sak dat asyik dat kebun kata ta ada love untuk asau keriang be tesa stang gitu ki arteli ki bompar kyang te katong ala daban kliap nama ngisha snong jingi ong tendo jan kliap jan te nama ba ka je mandala dan kamba spau stang te ki gambar ala dablut menda kamet habi de baga jing perkajung amo menta kadang suwan kata ka idea yang apa dapat mi man kasngi tip he kata kajing edit video man kasngi kata kajing shoot video man kasngi am ka long kala penbun kam na tayang ngam yo show ban try kino ki kam deba o kom kon barus pa uba susong hayeng bom la ki kam mo ta ka kambyang hi kata te ngala ko no ngan persang swa kato kane sngi da de bangala te ngan le hi da de bangam la te ngan le ko no te wala da kata ma kana ru ngasu ya le kar bala ban shoot video man kasngi te ka porban ta penmi tengah adu mentar ngam di sajra ya ka ba mentai ngadang pu ya kata ka por menmit te hadin kata pada sai pek kalong kumna dengan perkudai kene ka vlog video ka ba mentar kasngi nama bala mit kumne ta ngarang thiano ngan page video ngan page film shpang e kum to ta hadin kata pat thia chai bet dengan sikado ala shai kasngi thanks for watching bye bye